It's Soti from Cape Town, the southern suburbs, so hopefully you don't mind. I'm going to chat in English. I do understand Afrikaans, so by all means. So guys, the reason why we, as you can see on the screen over here, the TOA Worldwide Sevens, TOA meaning warrior, Nari, is going to the Global U7s in December next month. So a nice little fundraiser. As you can see, there's a few signed balls, signed jerseys. We want to raise as much money as we can during this event. As you know, flight tickets are quite high at the moment, so that's peak travel season. So this is to help the parents get the boys there. Okay, so as you can see, we've got 6 South African players. All 6 from Turkey Ace School in Mariatsburg, 2 Welsh players, 1 Zimbabwean, and 3 New Zealand players. So a mixed bag, Barbarian style invitational team. I used that name, but I actually got an email from the Barbarian Association that I can't actually use it, so I had to withdraw. But we are called the TOA Worldwide Sevens. Okay, so just quickly, I just want to introduce all the players. So I can Anu Marie, please show your face. Tian Badenhorst. Caleb de Bruin. Frederick Bester. Keanu Crow. And Samantha Lakabani. Thanks, guys. And then last one, introduction, myself, Warren Edwards and Kieran Fenter will be traveling with the boys. As you know, Mr. Fenter, show the face. There we go. Okay, so first of all, I want to thank David and Ina for having us here at your establishment with your team. Really appreciate it. It's very hard to find a venue that doesn't charge an arm and a leg. I was thinking about doing it in Cape Town, but why do it there when all the players are up here? So it makes sense. So David and Ina, thank you very much. Special thank you to these 3 fine gentlemen over here. We appreciate your time and thank you for doing it for the next generation coming through. So really appreciate it. I know it's a bit of a drive, but thank you for being here. Much appreciated. Peter de Villiers, Eugene Iloff, and Theobald Schumann. Thank you so much, guys. Okay, and we're just going to have a little rugby chat to get some nice info from gentlemen that have been in the game as ex-coaches, still in the game as well. You can never keep a man out of the game, and then Theobald being a current Blitzball player. So I'm going to ask a few questions, and then towards the end we're just going to a little bit of a Q&A if you guys want to shout a few questions from the outside. Okay, so my first one, as we know, Springbok rugby is very on the up and up, but let's take it back to when how rugby was, especially with Peter and Lofi, when you guys coached, to what Rassie's doing now. Yes, it's obviously different, but do the fundamentals still stay the same? You know, Rassie's got such a player depth. Did you guys have that sort of system back then? Well, just a bit of insight from when you guys learned to what Rassie's doing now. Yo, no, you picked me in the spot. Now I'm going first. The game has evolved. The game on the field has evolved.
become much more quicker, athletic. 15 players need to be athletes, skills-wise, conditioning-wise. So that the basics of the game have not changed. You know, whenever you're under pressure on a field in a pressure situation, you fall back on the basics. But what has really happened is off the field. In our time, and if I talk about our time, it's Peter as well, we didn't have a budget. We didn't have money, and we didn't have time with the players. Where they now have a lot of time together. We talked about it just now, that I had a week or 2 weeks to prepare a team to go play in the Junior World Cup, and then the people expected you to win it. And then you cannot focus just on the game. You have to focus on the person that you're working with to get them to believe. And I must say the West Coast had a big influence because the first camp we did was at Saldanha Navy Base, and the second one we took them there to Brandvlei Gevangenis in Worcester. But the game has stayed the same. The management groups are much bigger now. In our time we had 3 or 4 guys. Now you have 12 to 17 on your panel, each one with a job description and so on. But we can also say that I can without a doubt say that South Africa have got the best youth rugby in the world. We can compete with anybody in the world. And then unfortunately there's not enough professional unions of places for the guys to play. Our pool is too big, and that's why the guys are going overseas. Yeah, speaking about overseas, I just saw an article with, I think it was 3 or 5 matric players signed up for Japan straight out of school. I've never seen that before. I think it's the Tristan Bear brothers. But yeah. So like yellow see that? so yellow one play It's crazy how it's developed, and especially with Josh now, the Rondebosch boy. Was the SA captain. He's signed up with Leinster. But I just want to say, it's not a bad thing. I know everybody says our players are going overseas, but you have 10 good players in one position in the country. So I reckon if a guy gets the opportunity, grab it. Who knows? As you said, our player pool is so massive in the Western Cape. You can't deny up-and-coming rugby talents to get an opportunity like that. That's the start of his career. You know? And gents, I'm just going to get this one quickly out the way. We're very competitive in nature, we're South Africans. But Peter, have you ever lost to Lofty against each other? 2 different coaches. Ons is nog hier. Ja, maar toen was hij dat voor ons gewen, jongen. Ja, dat is jullie moest spelen. Ja, nee, ver verloren. Ja, nee, dat is Bobby heeft gezet met de budget dat ik. Lofty forced me to ask that question. Yeah. That's it. There we go. Our friendship is much more important than that. We go back a long time. Long time. Yeah, that's awesome. Ja, kan ik net dit vertel, ons Bram Jans was nog kaptein van my United, né? En nou staan ons voor die gewoonlik maar nou ons laaste voor ons op die trekveld toe. Finale spanpraatjie en Bram sê vir een van die spelers, maar soos die blauwtyd is, hy won Botterbit en maar hy woordjie laat bloedrooi, blauw, maar hy noem my een kleerling en hulle raak al die kleren. En nou, en ek bid die volgende gebed, hy sê, Liewe Vader, ek weet die leeuws bid op nou. Nou kom ek vraag maar vir u vandag, bly maar uit die game uit. En toe bly uit die game uit. Dit wat gebeur. Ek wou want die bal het net vir ons gehop hier daar. Alles het reg gestryk. Yeah, brilliant. Deval, for you, player caliber. You know, like with the sevens guys, with 15-man rugby now, compared to back then.
you know, with the Oski runs, the Cornet Crickers, to that generation, to what you guys are seeing now. Just give me your picture. Like, yes, they were hard farmers tackling bulls probably. Yeah, we got to now at this day and age we're hitting the gym. You know, just your angle. How do you see things going? Ja, ek dink as by ons besemmings is baie anders. Ons intensity gevoel is baie hoër as wat die games actually is. So Stellenbosch is dit as jy nie 'n week in sevens of 2 weke maak nie, dan sevens is vir jou nie. Dis 'n groot verskil wat ons nou het. Daai tyd soos Coach Paul het ook soos 2 weke, 3 weke kampe gehad. Nou ons bly by Stellenbosch. So die ouers is dit 'n letterlike kamp vir 6 maande voor die tyd vir ons prepare vir iets. So maar die dansers wat aankom, ons hulle word getrain elke oggend voor hulle saam met die seniors kan oefen. Ek dink dis waar die gap tussen skole rugby en op ons vlak is 'n groot gap waar ons wil hulle daai level bring so vinnig as moontlik. Want op die Springbok vlak, op die Blisbok vlak, as jy tyd verwag het, jy moet op die trein spring en dan moet jy gaan. Want dis die oude mannen wil nie nog sukkel, hulle wil gaan en dis waar coaches inkom van developing spelers en goed in voor die season begin. Maar ek dink dit is baie involved, jy het nie baie involved waarvanaf ek 2016 begin het tot nou toe. Baie gespring tot waar nou is. Yeah. Hey, could I ask, you know, especially for the 6 gentlemen going on the tour, you know, as a sevens career, you know, is there rugby, has that gap with 15s and 7s, is it, like, do they look after you, or is it still a long way in order to get there? Ons was al daar, maar ek dink is die 15 game raak so groot en 7s oorsee is baie populair. Nie op nasionale vlakkie, maar op club vlak is dit baie groot, veral in die UK. Hulle hou elke naweek 'n toernooi en dis waar daai spelers baie groei. Daar's nou 'n Indian Sevens tournament wat hulle gehou het. Dis IPL cricket. So die Sevens groei baie. Ek dink dis waar die gap tussen 7s en 15s 'n bietjie gaan spring, maar ek dink die groot ding is nou die fokus baie op vrouens rugby. Ek dink vrouens rugby het ook dit bietjie oorgevat verby 7s rugby. So ek dink 7s gaan nog altyd daar wees. Ek dink net die belangstelling van 7s in Suid-Afrika is nog steeds groot. Ek dink kyk waar 7s was die beste stop op die World Circuit. So ek dink dit wil wys dis nog steeds 'n groot passie in Suid-Afrika. Peter, your insight on schoolboy rugby. It's how can I say? It's not semi-pro anymore. It's professional, and these kids are getting scouted at a very young age, which is great for after-school opportunities and stuff like that. But the pressure, the enjoyment. Do you think it's a little bit too much at that age? You know, kids are still going to be kids, but yes, you know, you've got to give a good shot, otherwise you're not going to make it. Ja, kijk, ons het 'n paar spelers gehad, nog ek aan getuig wat wie se ouers hulle vreeslik gedruk het op junior vlak. En op 'n baie vroeë ouderdom het hulle die game gelos. En ons het nou omtrent 80% drop-out van rugby players in Suid-Afrika. Wat kinders nou doen is, hulle wil net op TV kom. En as jy kyk hoeveel skool rugby op televisie is, so hy klaar sy pinnacle bereik. En as hy dan nie Craven Week maak nie, dan bly hy nie meer daar. Dan gaan die meeste van hulle verlaat dan die game self of hulle gaan oorsee. Ek dink ons het te veel gemaak van ons jong spelers op die stadium. Omdat die elite skole die spotlight kry, val daar soveel mense weg van hulle weet hulle gaan dit nie maak.
So, ja, voor is die weer die kinders as wees. Ek weet as jy kyk na Victor was 'n jelagter geweest, loskakel geweest. Bakkies was 'n loskakel geweest. Nee, manne wat oral gespeel het op skool en dan op die beste posisie uitgekom het. Nou deesdae spesialiseer hulle al van. Ek het onder 13 luitie gekry, nou eendag by die Kruiwenweek van 2 meter. 2 meter as hy net so dik geweest nou. As jy natuurlijk is, dan is ek nie natuurlijk. Dat is echt feit van de voorhand. Maar jy kan nie een kind, as een kind 2 meter is, onder 13, dan gaat hy net so maar wees. Nee? Die kortere oor sal dikker wees en so aan. So daar gebeur goed wat ek nie dink dat gezond is in ons ontwikkelingsstadia nie. En dan wat gebeur dan met hom, is dat sy skill level word nie goed genoeg ontwikkel nie. Omdat hulle groter en sterker as die manne in hulle eie ouderdomsvlak is. Lyk hulle beter, hulle skoor tries, hulle doen alles wat hulle moet doen, maar as het kom by waar hulle gaan met mense begin competeer op dieselfde vlak, dan val baie van die spelers uit. So ek dink dit is baie gezond. Het kan ook nie kwaad doen nie. So wat ons onder 19, onder 21 gehad het, is dat jou 100% skill wat jy moet gehad het onder 18 raak 50% onder 19 en onder 21 en dan kom die psigiese gedeelte van die game in en al die kom goed. Nou as hulle daar klaar het, dan hulle nou kopdokters en al die skole nou in die skole in. Ja? So ek dink dat baie geniet nie. En dan die tweede ding is die laaste ding eintlik is die feit dat ek dink daar is te veel ouers wat hulle lewe deur hulle kinders lewe. En dan druk hulle die kinders te kwaai want jy kon dit nooit gemaak het nie, nou maak jy die. So ek dink dit is waar die dinge in mekaar gaan. Like from my 2 cents, my son's 11 years old and I watch junior school rugby and the amount of pressure shouting from the touchline from the parents, it's quite hectic. Het is moeilijk nie, onthou jy kry die kind, hy gaan nou speel, maar die laaste stem wat die kind gehoor het, is nie die coach van donderdag nie, is die ouer wat hom veld toe gebring het, is die laaste stem wat hy hoor, jy verstaan, en as jy nie 2-3 druk vandag en jy gooi nie die bals nou vir hy jong langs jou nie, en nou gaat hy op my veld met hy laaste ding wat hy gehoor het in sy kop, jy verstaan, en ja, ek dink dit is baie gezond, maar ek kla nie oor die feit dat ons, ek dink die ou Suid-Afrika is maar die beste. Ek het dit sien in ons rugby, hy groot boere wat jy ons doodslaan in die forwards, en hy klein kleerlinge wat weggaan te waar die still on schoolboy rugby, coaching. It's a sore topic and it's real out there. Like just imagine a kid comes through the system, goes from the junior school, goes to the high school, and then grade 10, 11, a pole gym or pole boys, for example, come to us to finish off. Yes, it's an opportunity, but then yes, the schools develop this kid now all the way through, and now I don't know. It's if my son gets into that position, I don't know what I'm going to do. But it's a decision in order to get an opportunity for the kid overseas. What's your view on it? It's actually for you. It's an easy answer. Do what's best for the kid. So, ek gaan op die Afrikaans praat. Dit is Afrikaans. Ek het geskryf as Engels wat ek het self lees asof die woordeboek nie benut. Ek wil net teruggaan. Wat my bekommer is die genot is weg by die kinders. Hulle geniet dit nie meer nie. Hulle is gestres om te gaan oefen. Ek hoor onder 8 coach dat sy clean raak hit. Dus kom hy elkies meer rugby wil speel nie, want hy kry bloed nie, is nie vir hom lekker nie. Ek dink ons hele stelsel is heiliglik verkeerd op laerskoolvlak tot en met 11. Dink ek kan nou amper ripper rugby, flag rugby, tag rugby, al die goed wat jy al die skills leer om spasie te sien en die genot daarvan. En dan kan jy later begin.
Ek bly in Parel vir al 12 jaar. Ek sê daai groot skole het die plot verloor. Die ouens is nou so professioneel daar dat 'n ouetjie van 'n gemiddelde skool kan nie kompeteer teen hulle. Hulle oefen langer ure as wat ons miskien net 2 ure geoefen het met die deels. Hulle oefen langer ure as wat 'n professioneel span oefen. Hierdie kinders oefen 5 in die oggend gaan gym hulle, dan hulle skool, dan hulle heel middag rugby, dan kom hulle nog in die aand by die kos is op by mekaar. It's just become too much. Ek dink ons moet mooi gaan kyk wat ons wil bereik met rugby. En wat ek ook vir die ouers wil sê, jy weet, Pieter is heeltemal reg. Ouers ek dink daar's niks fout om groot te droom saam met jou kind. Inteendeel, dink ek jy moet altyd daar droom, en nie hier nie. As jy daar mis is jy nog steeds hoop. En ek dink ou met die droom moet altyd realisties ook wees. En dit bring my by daai persepsie dat rugby gaan vir jou sorg. Ek kan nou vir julle sê dat die ouens van die rykste rugby spelers Suid-Afrikaners battle finansiëel omdat hulle nie hulle geld bestuur nie. So, my advies vir julle as ouers is voordat jy sy rugby loopbaan beplan, en ek seker nie tussen die ouetjies wat nou opstaan, is die ouetjies wat springbokke kan word. Beplan sy lewe. En my vraag vir 'n ouer is maklik. Gaan hy plase erf, gaan hy ryk erf, gaan hy besigheid erf? Sien jy dit kan alles sê raai. Kom ons beplan Pietie se lewe. Okay, nee, Pietie wil 'n onderwyser wees. Nou hy gaan 'n great onderwyser wees. Hy gaan daarso hy kan dit gaan 4 jaar vat as hy raak ons beplan sy rugby. Dan beplan jy sy rugby parallel met dit. En ek glo jy hy daar 4 jaar nog nie raak gesien is nie. Dan gaan hy dit waarskynlik nie maak. So ja, ek dink vir my om jou vraag eenvoudig aan the fun and enjoyment is gone. If you see a matric boy missing a kick and they're losing the game and hy val op die grond en hy soms net bewusteloos en hy huil, dan doen ons iets verkeerd. En ek is nie 'n pa nie, maar ek het elke kind wat ek gecoach het, en van hulle was hulle 30, so moet jy ook hulle nappies nog hou. Het ek hanteer met 2 goed. Liefde wat ek vir my eie kind sou gehad het, en dissipline. En daarna maak jy vir hulle lekker as 'n coach. En dis wat Pieter ook gedoen het. Hy het die beste humors en ek weet baie keer ek kom van sy sê goed gehad. Maar ek het dit nie. Hy daai hoor. Hoe maak 'n plan? Club rugby. Yes, it's always going to be the top tier, especially like in Western Province. You've got the Super League A, and then you've got the Boland at the top, the Sanlam, so the top 12. It's sure that's also it's not amateur anymore. It's semi-pro. And the way how these guys move around and they suss out pre-season and they go to this practice and they, how much are you going to offer me here? Match fees and then extra retainers. You know, I'm from ex-Villagers guy, and they had a stint about 3 years ago with a security company, a big sponsor, and that oak became the coach as well. But these oaks were getting 6K a win per person, plus retainers. They were getting more than provincial players. Now, and I've always sort of asked the question, can't the clubs go to Western Province or Boland and say, let's put a cap on this? But they'll always be under the ground, you know, offers and stuff like that. Should it be that way? What's your point with club rugby, especially with Varsity Cup being so big now? Yes, it's great, the Gold Cup, which was happened, but that's only for the top teams. What about the rest? Ja, ek dink soos nog vir Pieter, ek dink daar's so baie Suid-Afrikaners wat rugby speel. Ek dink nie almal gaan dit by top maak nie. Almal gaan nie 'n Springbok word nie, almal gaan nie 'n Blisbok word nie, maar Club rugby raak nou so kompeterend. Ek dink die top 12 is die naweek in Wellington semi-finals. Daai ouens leef vir dit. Hulle leef vir daai rugby en ek sê soos ek het nou dan besef hoeveel word die ouens betaal vir 'n game om petrol allowance so dis groter as professional rugby. Ek dink om dit beter te doen is soos wat Boland gedoen het om van die klubspelers te kry en professional rugby te kry en dit 'n bietjie combine
besef soos okay, hier is talent in die Weskus, hier is talent in die SVD, daai klubspelers. Kom ons vat 'n groep van 50, vat die beste talent en bring 5 professionele spelers in of 10 van hulle, maar kom ons combine hulle, kom ons laat die Bolandse rugby bietjie lig. Maar kom ons sit soos 'n kip op daai van maak die ouens se droom bietjie groot van daai ouens lewe vir klub rugby. Soos ons Loffie gesê het, soos die lewe van klub rugby, maar almal wil speel mekaar by einde van die dag. En ek dink omdat ek dink Boland het baie goed gedoen en ek weet daar is baie invest in Boland, baie structures in plek gesit, maar ek dink die coach Javier almal professional rugby spelers gebring het. Hy het van sy klubspelers te bring, van die bestes gebring en hy sê kom speel, kom ek sit jou by die Currie Cup speel en dan kyk ons wat jou toekoms word. Kan ek gewoon dit vir jou byvoeg daar, wat is die term professioneel? Let's go back to the term professional and then you can see how wrong we got it. When you're a professional, it's not about money. Money must be the just reward on what you are doing. And at this stage, they're fighting for money, but their skill level are so poor, and they don't fit into a team system with where they should be. So I think that before we don't define the term professional at that level, we will never grow into it. So what happened in Cape Town is that in all the big clubs, they actually got a business partner who played for the club, is now pouring in big money, and some of those money comes from the government too, and it's a business circle, you know. And then well, I won't go play where I can grow my skill level or my rugby. I will go play where I've been paid, you know. So there's the level, the difference between professional rugby and what we think we do at club as professionals is too huge, and that is why people that ignore all those kind of players. If you talk to coaches like Luffy, myself, where you do understand what the standard of a player should be. You go watch the club rugby 2, 3, 4 minutes, you leave because you don't want to be part of those kind of stuff. But for them, it's heaven on earth, you know. So that's why our rugby is at that stage. And then again, if you don't make it in Craven Week, You always left out. yeah, people talk about Varsity Cup, and the difference is too big. They're only buying people from Varsity Cup to be a backup for somebody that's either injured or not there, and then they will send him back again. So yeah, I think we must go try and define what professionalism really means, and then take it to sport. Warren, I just want to add something. Peter, you just reminded me now. The big mistake Saru's making is they, at 16 years of age, they identified this gold and green squad. So they got these selectors, but they're mostly selected from the big schools and big tournaments. And they don't revise every few months to see whether they've got the standard, who's improving. So those kids carry on and become the under 18 elite squad, whatever that is. But they are, I'm telling you, 80% better players outside, not for that squad, that are not seen and not given the opportunity. And that we need to fix. And the performance indicators too. Yeah, absolutely. Yeah. So the kids kind of, they're in a comfort zone. And it's frustrating. No, I feel for the kids that really work hard. They don't get the opportunity that are, and the kids, they're not stupid. They know they're better than some of those players. En enige afrigter wat eerlik is met jouself, kom ons sien, jy kan talent sien. Brian Abana was so klein skrammie. Hy het daar by Kes gespeel en toe kontrakteer ek hom en ek skuif hom buite senter toe. En die president van die rugby unie, ek gaan nie woorde gebruik wat hy gebruik. Hy sê vir my, "Hoekom mors ek my tyd en sy geld met hierdie ouetjie? Hy gaan dit nie maak nie." Daar's baie van hulle wat hier buite is wat hier by rondloop. En dit ongelukkig. Kom ek terug op die punt, daar's net soveel ouens wat provinsiale, professionele, internasionale rugby kan speel. Ongelukkig. Ja.
good points there. Just on a lighter note, Peter, your magic trick in your prime. I still know your prime's still coming. When you were coaching the Springboks, what was your go-to thing to bring the players together in order to buy into your plan? What, like that little master trick that you used to? Easy. The woman. Incentive. Telling you now, you can ask Lofi. If you can get the wife to inspire the player, calling her in, say, listen here, I'm going to pay him this. If he doesn't do this and this and this, I'm going to drop him. So nothing to do on the training field. No. If you identify potential, forget about talent. Talent's going to sell by that. You can nurture potential and you can develop it. If you then identify it, then you know he's got it. You know? So you don't need to teach him anything except how to work together in a group and ways his weaknesses and strengths will enhance the team. But high performance coaching is not about scoring tries. High performance coaching is to get the guys who can do it to want to do it. And those are the guys who normally they know they can do it, they sit back and they... so now you must find someone who can inspire them. And I found that we were in New Zealand, and 3 of the Springboks, 4 of them top guys, they went around the country and they stole a bicycle. And I did 2 things then. I did 2 things. The first thing I said to them, I said to Andy, the wives must come out in New Zealand. Otherwise these guys... They're going to take another bicycle. The second thing is the media were on our case, and I brought them into the boardroom, that 5 guys, 6 guys, and I said to them, sit. So everybody thought now it's going to be a big fight. I said to them, how on earth can you, as white people, go on a trip around New Zealand, go steal something, and the guy who can steal the best, me, is not with you. I need to give it. Maar Pieter, de zieke komen naar een farm was. Sophie, I want to ask you the same question. Was it the women as well, the wives, the partners, or was it something tactical on the field that got them to pull together? It's a very difficult question to answer because the guys I coached when at the baby box are too young to have girlfriends, but the senior ones, they were all happily married, so I did not use that strategy. I think I must tell you guys that the one mistake I made as a coach in my life is when Peter became the Springbok coach, he asked me to coach the backline with him, and I said no. I'll never forget that discussion. I felt so proud of it, but I was disappointed at the Lions senior Super Rugby team to coach them, and it was all my youngsters. And I believed that in 3 years I could take them to the top. I just believed in the players, and my words to Peter was, it's a big honor. I'm not going to take that job because I'm going to make this team work out the Lions. And 2 years after that, I ran against the Lampal on fire at the Lions, and I didn't take that job because I was loyal. And I guess I'll stay loyal till I die the day. But you make some decisions, and I promise you, they are difficult decisions, but sometimes you have to make, in life, difficult decisions for the right reasons. Rugby coaching is not ego. Unfortunately, with the social media and media, for a lot of guys it's ego. But I don't always know, if the coaches know what important role they play in this kid's life. Because he's setting him up for life. And if you his role model, if he follows your way,
and you his role model. And he walks away there and says, I'm going to take on life. Bring it on. I've learned the values, hard work. So how I did it, I brought him here to Saldanha flirt base because I had an 18-year military career before that. And not come sold out, but it was tough, and all the coaches had to do it with it. And that's how we became a team. And we talked about it just now. Peter won Junior World Cups, and I did. The New Zealanders were bigger and tougher than us, but our unity that we had, our sense of family. And if I talk about family, I'm talking about Xhosas, Zulus. I had one Indian guy, but unfortunately I had to stop playing. Afrikaners that can only speak Afrikaans. Joburg Afrikaners like me that only speak English. So, you know, it's an incredible dynamic process. And I guess it's like being a good cook. You get your groceries. One guy's going to make great food. The other one with the same food, not going to make that great food. So, every group that comes in, you have to handle different. Even they moet by eerlik met die mense wees. Die mense betaal om hier te wees. Die rede waarom hy nie wil gekoos het, hy het nie 'n swart baas gesoek. Being a top athlete, you know, agents are on your case, they want to sign you up. What advice can you give these gentlemen here with regards to the patience, the understanding, the balance, you know, in order for them to further their career? You know, it's the pressure. The agent wants to sign you up, but don't fall into it. You've got to get enough information in order to make a great decision, right? So if you can pass on 2 cents to them in order to further their career. Ja, denk ik het die conversation vroeger gehad. Ik heb afgelopen 5 jaar die agent die, want my ding daar is gemaak van de agent sign jou en hy sign jou maar net vir die geld, die percentage wat jy van jou kry, maar hy kyk nie nou nie. Hy sign Springbok spelers wat hy sign 10 Springbok spelers, so sy doelwit is om hulle Springbok te kyk, maar net nie jong laities wat 18, 19 wat moet na gekyk word nie. So soos hulle gesê het, as daai ou nie gekies word nie, as jou kind nie gekies word nie, hy's mentally gedrain, hy weet nie hoe om te maak nie, hy's ver van die huis af. So jy moet aan hy speler kyk, want hy's ver van die huis af. So ek dink daai is 'n groot ding om net te sign by 'n agent, maar kyk jy hy moet soveel ma wees, hy moet soveel pa wees, hy moet nou kyk, hy moet jou mentor, hy moet jou family community. Yes, hy moet jou develop vir die groot mens lewe daar buite van die voel basies alleen. So ek dink as ouers moet jy daai besluit vir jou kan neem saam met kind van hy gaan soos 'n ouer wees vir jou kind op die einde van die dag, van hy gaan die deals maak, hy gaan belangrike besluite neem vir jou toekoms. Gaan jy studie, gaan jy jou geld belê, so hy's basies 'n pa vir jou en 'n mentor. So ek dink dis waar jy moet as 'n speler en ouer moet die beste persoon kan kies vir jou speler. Jy kan sê so, okay, jy sê dit persoon. Ek sit hom in jou hande. As hy 15 jaar het stap, dan sê ek hom dankie. Jy het my seun 'n man gemaak, jy het hom as 'n beter mens agtergelos, nie net as 'n speler. Ek dink dis 'n goeie ding. Hy kom daar, ek het vir Wynand Olivier gedrop met 'n Springbok span omdat hy 120 en 60 sone gery het. Toe kom hy na my toe en hy sê vir my coach, wat dit het met rugby te doen nie. Ek was laat, ek het vroeg, ek sê nee, as jy nie die land se wette kan gehoorsaam nie, hoe die duiwel gaan jy ons wet op die veld gehoorsaam as iemand agter jou staan? En so 2 jaar gelede, 3 jaar gelede was ons saam op 'n boot terug en ons praat met die mense en hy staan op en hy sê, hy wil net vir die mense sê dat die coach het vir hom gedrop en ek kon dit nie verstaan nie, ek ben gechallenge daaroor. Hy sê maar vandag kan hy dieselfde beginsels vir sy kinders leer om gehoorsaam te wees as aan goed wat rondom jou gebeur. So wat jy nou sê is baie belangrik en ek dink daar is 'n agent in Suid-Afrika wat regtig die behoefte van die speler verstaan nie. En Lof het gesê dit, né?
as John de Villiers en Scout Burger en Victor Matfield en die ouens nie vir Supersport werk het, sou hulle dit nie gemaak het in die lewe in buitekant. Daar's manne wat karre ry wat hulle nooit in hulle lewe sal kan bekostig. Maar hulle ry karre terwyl hy Springbok is omdat hy 'n bemarkingstool is vir hy company. Sodra hy sy job verloor, dan gaan hy die kar eers terug. Jy verstaan? En dit is baie belangrik dat ons mense in beheer kan kry wat die kinders kan mentor. As ouers na my toe kom en vra oor akademies en Lok het gesê, ons het die beste akademies in Suid-Afrika. Ons makkeer nie rugby akademies nie. Ons skole is so goed want al ons kinders speel die game op skool. So skole is sulke goeie akademies. Ons moet net belê in die afrigtingsstelsel, die onderwysers om my kinders holisties op te voed, sodat hulle beter mense kan wees, want vir ons is belangrik as afrigters, as die speler die beste mens is wat hy kan wees, en dan sal die span begin trots raak om ons te wees. En as die span trots raak om ons te wees, begin die land inkoop en wat ons kan bereik, jy verstaan. So, ja, ek stem met 100% saam met hom, as ons die agente betaal duisende rande om 'n agent te wees, met om te registreer om een te wees, dan verhaal hy weer sy geld van die spelers af, en dan gaan hy oor see, ek kan het seker maar nou onthul hierso. My grootste probleem wat ek gehad het was Frans van Steyn. Frans van Steyn was die enigste speler wat ek verloor het oor see, in die 4 jaar wat ek die Springbok coach was. En niemand het het geweet nie, maar sy agent het miljoene uit hom gemaak in die klub wat hy naartoe gegaan het. So hy het hom oorgevat van Suid-Afrika weg dat hy kon geld maak uit die man. En hy het hom verkeerde advies gegee. Verstaan? En as Frans van Steyn op die stadium was hy die jongste, hy het 50 toetse gehad, dus hy nog eens reg 22. Nee? Frans van Steyn sal 300 toetse by Suid-Afrika gespeel het, as hy hier moes gebly het. En dit alleen sou vir hom soveel job opportunities opgemaak het. Is dat? En mense gee nie die regte raad vir ons kinders. Good point there. Dewald, just to follow up on that. For you, on the top of your game, what do you do to impress your coaches? Is it behind the scenes? Is it something that you do in order for them to see? Just a bit of direction for the players in order to step their game up. Yeah. Ek dink Coach Piet, dit is elke speler, elke kind het talent. Maar as dit by ons kom op die vlak is dit jou huiswerk. Dit gaan oor jou detail, dit gaan oor jou video werk, dit gaan oor jou recovery. Dit gaan al die werk wat jy insit agter die skerms om dit te maak op 'n of ander dag. Ons almal het talent op die vlak en almal die skill, ons almal het dit, maar om op die veld te bly is die belangrikste. So af van die veld af, ook soos daai waardes, daai cultures, jy moet daai kan kweek om same in 'n span, in 'n groep te kan werk. Ek dink op die vlak, as jy nie inpas of in 'n span kan werk, dan voel jy alleen en soos ons sê, die trein beweeg nie. Op die einde van die dag, as elke dag nuwe challenges, maar dinge vir hulle 'n boodskap te sê soos doen die goed wat jy kan. As baie spelers wat talent het soos jy, ons almal het talent, ons almal het die skills, maar doen nie goed wat almal nie wil doen. Doen jou huiswerk, doen jou video goed, doen jou recovery, doen jou extras van dit gaan jou 1% of 2% beter as jy anders span gee en dis wanneer die coach gaan sien, okay, dis die jou doen wat almal doen, maar hy doen dit 'n bietjie beter. So ek dink dis wat op die level waar ons nou is, soos dis waar die edge gee op ander spelers. It's true what they say, hard work beats talent every day. Lofi, for you, I actually want to say something. Don't ask me. So, die agente, hulle is 'n spesie op hulle eie. Hulle is skelm. Ek kan maklik deur hulle sien. Anyway, as hulle sien hulle spelers kom van kontrak af, so 'n maand voor dan bring hulle van talks en donker brille, sê chopper, jy's ons ou. Laat ek julle vertel nou, oefen ons
daar by Ellis Park aan die bokant, dis oop. Bly nie gevaarlik nou. En ons moet speel die bulle op Loftus die naweek. Ons het gewen daai naweek vir Heineke hulle met 'n jong span. En nou oefen ons, staan hierdie twee manne met hierdie pinstripe suits, sulke stywe broekies, soos die refs amper dra, swart suits met donker brille langs die veld. En my span sê dat ek was by Mac Hendricks. Ek sê Mac, gaan hoor wie's daai manne wat hier staan. En hy stap so toe, hy kom terug. Hy sê vir my nee, hulle is twee agente wat hulle kliënte, hulle praat van hulle as kliënte. Sy gaan sê vir hulle met perseel verlaat word, nie met my gereël nie. Want ek tog toe spies vir die bulle. Anyway, hy kom terug. Hy sê daai twee agente sê hulle het die reg om hier te wees en hulle gaan nie bly. Maar ek het 'n voorspeler coach wat julle gaan ken, Leon Boshoff, hy het Akker gespeel. Hy het sulke voorarms. Sê ek Bossie verwyder hulle. 'n Bossie verwyder hulle toe. En toe ek in 2015 my boek skryf, wat een van die hoofstukke in hom is, die rol van 'n agent in die lewe van 'n speler, toe vra ek daai ou wat ek weggegaan het om die hoofstuk te skryf. Kijk wat gebeur word. Kijk wat gebeur. Ek kom, ons wen die leeu's. Nou gaan ons die Tri Nations wen daar so in New Zealand en ons kom terug. En die president van die land kom ontmoet my op die lughawe. En ek en hy staan en praat nou met die land op die televisie. En toe so klaar is, vat mense my sakke, ek boek nie self in nie. Yes, ek is Peter as ek stap op water, bro. En ek boek my in, ek stap wat deur en toe ek so opkom by die roltrap, staan daar so 'n Japaneese ou en hy sê vir my 'n foto. Ek dink, wow, wie ken my ook? Great, ek sê yes. Geef my die kamera. Take the camera. Oh my God. This tour, we're going to New Zealand next month. Global U7s. Nofi, what will this tour mean to these 6 players in this stage of their life in order to take opportunities on the field if you excel? Because there's going to be lots of agents there as well, scouts, recruiters, playing against the New Zealand under 18 sides, Australian under 18s academy is going to be there. So they're playing against the best of the best worldwide, from Fiji, Europe, USA. You know, they just need one X factor, one spark, and then they could be getting offers. Yeah, but maybe it's also controversial because you don't go play to get offers. You go play to enjoy it. And I think, ek gaan weer Afrikaans praat. Ek kan Engels praat. Maar meeste van mense is Afrikaans nie. Meeste van mense Afrikaans nie. Ek dink dit is 'n fantastiese geleentheid vir 'n jong ou om te gaan en homself te express op die veld. Nie te veel beperkings hê nie. Kyk, jy het maar jou paar reëls wat jy mag express homself. Ja, natuurlik. Die van die ouens gaan hom raak sien, van die ander lande se ouens gaan hom raak sien, maar die belangrikste wat ek vir julle ouens sê wat gaan, maak vriende met die Chinese, die Japaneese, die Taiwanese, ek praat van mans hoor. Amerikaners almal en begou vriendskappe bou. En deur daai vriendskappe, beloof ek julle, gaan lewenslank aan. The rugby is 'n bysaak. If you're good enough, you'll be spotted. As jy nie gespot word nie, is okay, jy het 'n lewenservaring en ou gaan doen hierdie goed nie net om deel te neem, jy gaan soet om te wen. Want hulle het ook al begin sê die wen motief oordryf. Ou doen dinge in die lewe om te wen en maar jy moet kan verloor ook. Jy leer eintlik meer lesse uit verloorheid as uit wen uit. So ek dink dit is 'n fantastiese ervaring vir hulle. My twee sin vir hulle is dat die coach is baie belangrik. Die coach is beskryf belangrik nou vir hulle, want die jetlag, die toernooi is net mooi oor dat we gaan hulle eers geboordraak aan die weer aan die kant. So wat ek gemaak het om ons nou baie meer is wat as ons gaan het met die onder 19 onder 21 dis een toernooi gaan speel. 3 weke, 4 weke is ons daar, is fyn. Maar met ons het maar op en op gevlieg het New Zealand, Australië toe. Wat ons gedoen het, ons het al 'n week voor die tyd in New Zealand tyd begin lewe hier. Verstaan? Met ander woorde, as ons daar kom,
is die jetlag nie meer so groot nie. Kom ons sê die ou moet in die nag wakker skrik, dan moet 2 glase water gaan drink. Byvoorbeeld, gaan sy 'n Bybel lees of gaan sy goed skryf. Dat jy net 'n bietjie wakker kan bly in daai tyd. En as jy aan die ander kant kom, is heel anders. Terwyl jy in die middel van die game slaap. Dis 'n feit, halftyd. Dis 'n feit. Halftyd lê jy ons op. Okay, so next year we'll go for a month and we build up. Ja, onthou net vir elke uur wat jy vlieg. Vir elke uur wat jy vlieg, vat jy 'n dag om te akklimatiseer. Verstaan jy? Dis waarom ons as jy gekom het van die Kaap toe in Johannesburg te gaan speel, jy kan nie dieselfde dag vlieg as wat jy speel het. Dit gaan net nie werk nie, verstaan? En dis nog erger soontoe. Nou is dit nag en dag verskille. So as jy daai goed kan begin uitwerk en die manne kan nou al 'n program kry wanneer hy in die nag moet wakker skrik om net iets te gaan doen, net wakker te wees daai tyd. Thanks for the tips, guys. Jy moet my geld betaal om nie te doen. Tips kost geld, my broek. Yeah, one last question, then I'm going to open it up to the floor, and then we're going to watch the rugby. Gewalt, rugby, life, studies at this age, the balance, you know, for these young gentlemen now, yes, rugby is everything, but you've got to get something behind it. As we know, it's a contact sport. If you can't walk tomorrow, you've got to fall back onto something. So, yeah, if you can just motivate these boys to get the balance right. Ja, ek dink die balans is baie belangrik. En ek dink, soos ek vroeër gesê het, as jy ouer is, soos 'n mentor kry om jou te help met daai. Ek dink mense besef nie hoe moeilik dit is om te studie en rugby te speel. En as jy wil professional maak en as jy 'n springbok wil wees en jy moet nog leer. Dit is baie moeilik. Dus coach Douglas sê is amper so jetlag. So jy moet gaan leer in die aand en dan die volgende dag weer opstaan en gaan oefen. En dan moet jy weer gaan leer, dan moet jy gaan toets skryf en dan moet jy oefening. So dis baie dreinend. Maar as jy 'n mentor het en as jy verstaan waaroor dit gaan, jy word gekep om rugby te speel op die einde van die dag. Jy speel tot 15 jaar, 15 jaar vir jou carrière. 35, dit speel tot 40 toe. So dit vat aan jou, maar jy weet waarheen toe. Rugby is nie alles nie. Rugby is 'n gedeelte van jou lewe, maar lewe begin as jy opbou, as jy boots ophang, dan wat gaan jy doen? Dus coach sê, wat gaan jy na dit doen? Wat gaan jy mense onthou, die wat jy rugby speel of die wat die mens? Dis wanneer die rugby begin nie buite, dis wanneer jy mense moet groet, en baie mense groet nie, maar dis wanneer jou lewe eintlik begin. So ek wil vir jou sê, byt vas, vat jou ouers se raad, vat jou mentor se raad, kry vir iemand wat reg en glo en trust in, om vir jou daai keuses te maak van, as baie ouers soos uitsiens daai goed wat vir jou die keuses maak, want hulle weet nie reg wat in jou lewe gaan nie. So, probeer iets agter jou naam kry, want as jou boots ophang, dan kan jy eendag in 'n werk instap en sê, soos, dis wat ek geleer het voor, dis wat ek weet, en dan begin die harde lewe van die corporate world die buite. Thank you, guys. We're going to open it up. Let's do it for another 3 minutes. Any questions from anybody? All good? I'm sure the players want to ask a question. Come on, chaps. Yeah? Are we all good? Should we? Can I finish? Yes. Ek is betrokke by Stadio, is 'n privaat universiteit, and very proud to say that Damien ou Gaza Willemse swat by ons, hy's in sy 2de jaar bekom en hy slaag al sy vakke. So dit is moontlik. En ek wil regtig vir julle aanbeveel dat beplan julle ouers. Ek herhaal wat ek sê, want ek sien kinders wat in hulle 40s en 50s wat swaar kry. Plan hulle loopbaan en dan 'n rugby loopbaan. All good? Question at the back here. We get accused of lots of substance abuse from other countries. Have you guys had any experience of players, or do you
think it's a false accusation, or do the guys maybe take things a bit serious? It's a baie delicate saak. Verskriklik delikaat. Dit gebeur. Ek het 'n kursus gedoen in 1994 het ek 'n kursus gedoen in Engeland oor substance abuse. Jy kry drugs wat 6 maande in jou lewe in jou liggaam kan bly. Dan kry jy drugs wat 1 dag in jou liggaam kan bly. So dit is met die bestaan aan buite, dit is waar. Dit is so. Maar dat jou gesondheid ook 'n rol speel. Jou liggaam produce was sekere goed wat ander liggame nie produce en dan raak in medisyne ook 'n drug as dit inneem. So dis soms doen ouens dit nie om hulle performance te enhance nie, maar hulle doen dit onwetend. Maar sodra jy getoets word en is skuldig, dan kom speel onwetend speel die saak. Dus dan, en daarom op 'n professionele vlak mag jy nie siek raak voor jy gaan eers vir die dokter vra, mag ek siek raak? En dan sal hy jou sê, jy mag siek raak, en jy sê wat jy ook kan siek raak voor en wat jy moet gebruik daarvoor, want het is 'n ander storie. Die ding het nou so erg geraak, dat as jy, soos nou, as die bokke nou terugkom van die Europese toer af, dan gaan van hulle op vakansie, en we gaan invul waar die vakansie gaan hou, waar hy gaan wees, elke tyd van die dag, so die ouens kan enige tyd waar hulle gaan toets, of hulle nie hy goed gebruik het. Jy kom nog altyd weg aan my. Jy kom nog altyd weg aan my, maar veral op skole dink ek het dit 'n bietjie erg geraak. Dit kan ek vir jou sê, want ek het spelers gesien 1 jaar, en dan sien ek manne die volgende jaar. Any questions? Gaan jy Springbok oor jou volgende World Cup wen? As hulle elke game meer punte as die ander ouens het. As Suid-Afrika rugby nou getransformeer. As jy kyk, onthou, Robbie was daar, 2006 was daar 'n studie gemaak oor waartoe rugby in Suid-Afrika besig is om te transformeer. En toe kom mense in Suid-Afrika en hulle kom stop die hele transformasieproses. Hulle kom stop en dit uitgesit met omtrent 10 jaar. By die natuurlike transformasie kan niemand stop nie. Verstaan jy? Of 'n kind nou skool gaan of hy nie skool gaan nie, as hy dit het, die sal hy word wat hy moet word. Hy natuurlike transformasie kan niemand stop nie. Nou op hierdie stadium dink ek, en ek het 'n grap gemaak oor die groot voorspelers en die vinnige agterspelers, maar as jy kyk die brand nou, dat hoeveel rugby skill is daar onder ons backline nou skielik. En hy skill word by mekaar neergesit. So jy kan net natuurlike transformasie kan nie stop nie. As jy Bashasha vat byvoorbeeld en ek wat vir Mani, dat is baie min te kies tussen hulle, maar as 'n coach van my en of jy gaan miskien verskil, ons almal verskil van mekaar. Die skrimskakel van de Pont van Nieu-Seeland, van Frankryk en Sasa. As hy twee lang is mekaar met die, ek dink daar gaan 'n team wil kies. Nou elke coach bid in sy tyd dat er net so spelers deurkom. Ek wil net vir jou sê dat die 2011 All Blacks wat vir ons gewen het in die Wêreldbeker, hulle het net 6 world class players gehad. Almal dink die ander was net daar. As die een van daai 6 drop, ek sien dan val hy All Blacks met mekaar in. So as 'n skool 3 het wat great is, dan kan enige skool wen. As hulle provinsiaal is, maar is ons onder 20, 4 spelers het wat great is, dan wen jy die toernooi. Verstaan jy? Hulle moet net op strategiese plekke gekies word. En dis waar ons as coaches 'n rol speel om te weet waar moet die ou speel, wat sy rol gaan wees en hoeveel ander gaan hy in die game inbring. En as ek nou kyk na wat ons nou het, is ek 'n klein bietjie bekommerd, maar ek is tog verheug ook. En hoekom is ek bekommerd is dat ons raak soms boring.
in ons game en hy kan maklik gestop word. Maar ander keer as ons weer begin die bal rondgooi en ons hardloop lyne dat niemand weet waar om te tackle nie, dan raak ons nie great verstaan. So as ons hy blend gaan en Hans gedink ek is weer 'n kans met hom. Okay. Can we turn the rugby on? Yeah. So guys, after the rugby, we're gonna have a shortened version of the rugby quiz and auction. So don't go away. We're gonna raise funds for the tour, signed jerseys, balls, and a lot more.